Asante sana, tunashukuru kwa wale ambao mnazidi kutusikiza. Naitwa Laren Rose, ndiye ambaye tunampokea. Karibu katika kipindi chetu, msanii wa muziki wa gospel Laren Rose. Jambo journaliste, asante kunikaribisha mu mission. Nashukuru sana. Mimi ni Laren Rose. Kwenye wasanii wa muziki ya kiinjili, mimi ninafurahia sana nyimbo za, na ninabarikiwa pia na nyimbo za Bella Kombo. Ni mwimbaji wa East Africa na mnamfurahia sana kwa sababu ninapenda vitu ambavyo anatumikisha kwenye sauti yake. Hata maneno ambayo anaimba mimi nafurahia na inanibariki sana. Anyway, zile featuring ambazo nilikuwa nafanya, ambazo ninafanya na choral ama na group, sawa ile ambayo nilifanya na Message des Trois Anges ya pale Goma. Avantage ya kabambi sana ambayo mimi nimetosha mwili na ni ile collaboration yenye nilifanya nabo. Ya kwanza ni connaissance. Nilijifunza mengi sana kubali na ilinifunza sana kuimba nabo parce que ilinituma niweze apprendre mieux, niweze kujikaza nijifunze vingine vyenye peut-être nilikuwa na ignorer, peut-être nilikuwa na sizo za kubitosha mumie. Kimuziki Laren Rose, una experience ya siku ngapi na miaka mingapi ukiimba katika muziki wa gospel? Pia zile shida ambazo umekuwa ukikutana nazo katika muziki wa gospel. Pia kuna ile cover ambayo mlifanya na Car DRC ya Kapela. Ni kitu gani haswa umeingiza tena katika muziki baada ya kufanya cover hii na Car DRC ya Kapela, wakiwa ni wanamuziki ambao wana experience kubwa na wanafuatwa sana katika East Africa na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bwana journalist, kusema kweli mimi kumwimbia Mungu kweli nimeanza kuimba nikiwa mdogo sana. Nakumbuka nilikuwa chuo cha kwanza kia kiprimari. Sasa sikumbuke mengi sababu nilikuwa ninaimba tu makoral. Donc routine ilikuwa tu ile mulelea siku za repetition sababu tunaimba kanisani. Lakini nilikuwa sijawahi jua kama siku moja ndaimba mimi peke yangu. Hikyo kabisa nilikuwa sijue. Na hata kwa mara ya kwanza mtu alikuwa akiniambia Laren, napenda niimbe na wewe. Nilikuwa nashangaa nasema mimi ndaimba nini? Wewe sasa niimbe nini mimi na yeye? Anatafuta nifedheresha au hapana? Experience ambayo niko nayo na groupe ya Car, kwanza ninawashukuru sana tena sana kwa sababu grâce ya Vali nimefika mwingine level. Ça peut ne pas être clair kuonekana kwa nje, lakini mimi imenisaidia sana kwa sababu ni watu ambao wakuniacha, walijua kwamba nilikuwa mwoga, walijua kwamba nilikuwa mtu ambaye nilikuwa sijui kwamba ninaweza kufanya kitu, lakini hao walinikumbusha na wakanisaidia. Na kingine kitu ni kwamba nimejulikana nafasi ambazo peut-être singejulikanaka, mais grâce ya Vali nimejulikana kule kwa sababu tulipofanya wimbo huo au walifanya, hata sisi tulifanya promotion ya ile wimbo na watu wakasikia na watu wakabarikiwa wakatuona. Kwa hiyo nashukuru sana. Uliniuliza useme kama nyimbo ambayo tulifanya na Message des Trois Anges kama ni composition yangu ama hapana. Ni composition ya album choral. Bali faire toi appeler ami, banasema Laren, on veut faire quelque chose na wewe. Nikasema c'est pas grave, on va étudier les choses ensemble. Na Mungu akasaidia tukakamata tukatumika. Lakini kusema kweli sina mengi ya kusema.
ila tu nashukuru kwa wote ambao wanaendelea kunisapoti, kwa wote ambao wanaendelea kuniombea na kunitia moyo, kwa sababu ya difua mimi nasema kama Mungu naacha, lakini naacha mnaviacha tu, lakini kwa maombi yenu siachi, na mnaambia siachi, nitaendelea imba mpaka nifike level ambayo Mungu amenitayarishia. Nawashukuru sana.